Sampurasun dulur. Bang dia sareng si gondrong neng gayung. Ngopai lur, ngopai. Mantap. Arean ngopai arean Aroni. Ngopai akan pale ngopai komandan Ceprit dah ngopai. Kang Bay ngopai. Dia nuluykeun ieu. Ya opak. Kicimpring Kang Mus. Meuleum kicimpring bari sidu. Ieu lur carana kalau lur gondrong ya anu kurang kota ya bisa tak rapal gitu tah kieu carana meuleum. Sebel tara meuleum ya. Ingat baheula we ke zaman ini urang mengingatkan kepada karobon. Zaman nenek moyang kita terdahulu yang terdahulu. Ini memang produk murah ya, maaf produk enak. Yes. Langka gitu. Meuleum kicimpring kieu harapan hawu. Bari si dulu pipir hawu aja. Masa rehat ya dulu sadayana. Nggih sarehatnya sadayana nya. Ieu lah. Tiris sarehat. Bersih dulu langsung ya. Meuleum opak kicimpring. Kicimpring Kang Mus. Muslihat preman pensiun 4 pensiun preman pensiun 5 ayeuna orang Ceprit aya orang Ceprit hadir orang Ceprit. Udah mateng lur, udah mulai mateng nih. Memanfaatkan dia suruh gitu. Lain hati nanti ngedukung program pemerintah ya gitu. Gas ayah sebenarnya, gas ayah gitu. Gas panti, ngerecai gitu, ngerecai kopi. Ngopai gitu kan. Ngopai. Si rakek ngopai rakek. Sibuk wae si rakek kan. Nah, ya kok opaknya udah matang loh, udah matang nih. Opak. Nih. Udah siap dikonsumsi nih. Mantap. Kita bikin lagi nih, caranya gini. Kita tempel aja di bambu nih, bambu petuk. Ya gitu dulu lah pokoknya nama sing sarea sukses sarea maju bersama ya di Cikondrong nih layung gitu lah yuk dulu sadayana yuk sampurasun rayu